Mathaa manini tu nimo matigarite mbere ya uria wari munini wa President Rigathi Gachagua kuruguria kiama giake gia kiuteti guku Nairobi muthenya wa rucio. Kiama kiria kioikaine ta Democracy for the Citizens Party kana DCP igeri-ini ria kuhingia kiraniro kiria aheanire giati mweri-ini wa gatano mwaka uyu ni akamenyithia muingi kiama giake ni kiriku. Nitazindua chama chetu cha kisiasa na baadaye tutafanya sherehe kubwa sana ya launch. Mutakuja? Na hiyo chama ndio yetu. Uciria gutiri undu uhitanite o uria our former deputy president yaugire ni akuruguria kiama mweri wa gatano gia iguru maundu marathi marikiriire kuringana na uhoro uria uheanitwo rurenda-ini rwa wabici ya kwandikithia ciama cia kiuteti RPP. Kiama giki kiandikithirio tariki 3 mweri wa keri mwaka uyu na wabici nene ya kiama giki rikoragwo iri guku Nairobi. No nginya ambe agitangathe nigetha andu makimenye nigetha tucoke tukarugurie na riu kuruguria ni bwembwe na maundu manene muno. Ona gutuika RPP ndacabithitie maritwa maria magukorwo mari atongoria thiini wa kiama giki kia DCP. Uhoro uria uhithukite wonanitie ati Gachagua niwe ugukorwo ari mutongoria wa kiama giki nake uria wari senator wa Kakamega Cleophas Malala ari we munini wake. Senator wa Nyandarua John Methu atanyitwo kwanirwo ari we mwandiki munene wa kiama guku nake senator wa Kajiado Seki Lenku akirikana niwe ugukorwo ari muikariri gitu wa DCP. Kiama kiu ni gieterere muno na njira nene muno na ni atariria kiuga kiria gitumaga age gutangatha maundu kuhithuria maundu mothe uria kiama gitagwo KKK ni tondu ni oi no tutegwo tutakinyite haria mwisho. Kiumia-ini giki Rigathi ni arekereirie ndumiriri ya kwiyeheria gwake ari ta mumemba wa kiama kia UDA ikinya riria rionekanire gukorwo ari mehariria ma kuoya utongoria wa kiama kieru kuringana na watho, no ni gwetereirwo kuonekana uria kiama giki gikuiganania watho na utongoria muno angikorwo Methu na Seki ni makuyukia utongoria wa kiama o riria watho uramabatara mambe meyeherie kiama-ini kia UDA. Kiama gitu riu gitayari tondu mahitia maratwekire ni guthii uhiki na ngari yake yene. Kiama giki gitanyitwo gukorwo gikijuga uteti wa kirima na njira nene amu kirima nikio kironekana ari kio gikuite kandi ya mwanya ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Riri Rigathi akoretwo akiuga ati kuri na njama ibangitwo ni thirikari kwambiriria ciama ngurani cia kiuteti gicigo-ini giki na itanya ria kugayania kura. Tunajua huyu Ruto amepanga chama dogo mahuilubaru ya blue, ingine ya green, iko ile yake ya yellow. Ametengeneza mahuilubaru mingi sana, hata atajaribu kusimamisha tu marais huko hapa kwa mlima ati ndio agawagae kura yetu. Turamuonera 18. The man of the moment mudura wiku thaici Mount Kenya etagwo Rigathi wa Gachagua na kiama giake. We wish him well. We are competitors but friendly party. Ithuĩ twi competitor wake no tuli friendly to him na koguo tutigwiciria ciama icio ingĩ nĩ igũthiĩ kũndũ kũnene. However, I would call them to come and work with Gachagua. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.